Ikaze mu makuru agezweho, amakuru agaruka ku bikomeje kugenda bivugwa muri kino gitondo, amakuru yibanda ku bikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri aya makuru uraza kunyemera nkubwire yuko by'umwihariko ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Burundi habaye inama ikomeye cyane, inama karundura yaje guhuza abagaba bakuru b'ibisirikare bituruka mu bihugu bitatu nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Aba bategetsi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho bivuga, harimwo General Jacob John Mkunda watangiye by'umwihariko ku mugaba mukuru w'ingabo za Tanzania muri Kamena mu mwaka wa 2022. Uyu nguyu yarari mu gihugu cy'u Burundi aho yaje kwakirwa by'umwihariko ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Hari kandi Lieutenant General Jules Banza Milambwe n'umugaba mukuru by'umwihariko w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC wasimbuye General Christian Chiwewe Songesa mu mpera za 2024. Uyu nguyu nawe yarari hano mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo. Harimo kandi birumvikana na General Prime Niyongabo by'umwihariko uyu nguyu nawe akaba ari umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru atugera bivuga. Aba bombi bakoreye inama ikomeye cyane by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi yemeza neza yuko impande zombi zongeye guterana ndetse no gukora inama karundura, inama rukokoma yagombaga kurebera hamwe rero uburyo ingabo za Tanzania zigomba gutangira kuzana ibikoresho, bagashimangira ko kandi ibikoresho bya gisirikare bimwe bigomba kunyuzwa mu gihugu cy'u Burundi kubw'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Kandi abangaba niyemeje kongera guhuza imbaraga ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare nyuma y'amasezerano by'umwihariko akomeje kugenda asinywa, ndetse aya masezerano aherutse gusinywa hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se uruhande rwa leta ya Kongo na Tanzania, akaba yemeza neza yuko ibihumbi 12 by'abasirikare ba Tanzania by'umwihariko bagomba gutangira kuza hano ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no guhangana n'umutwe wa M23. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko bamwe mo ku ruhande rwa M23 bavuga yuko uwibeshye cyangwa se agatekereza neza yuko ibyo bamaze igihe baharanira byose by'umwihariko bagomba kuzabitakaza babibeshya cyane. Ndetse uyu mutwe wa M23 wongeye gushimangira ko ibice birimwo Bukavu ndetse na Goma ingabo za leta ya Kongo cyangwa se Bwana Tshisekedi atagifite ubushobozi na buke bwo kuba yabikandagiramo cyangwa se yabihonyazamo akarenge. N'ayandi menshi azindutse avugwa muri kino gitondo tugiye kuyarebera hamwe. Mwese ndabaramukije kandi reka ndabifurize kugira igitondo cyiza, mbifurize kugira ibihe byiza cyane. Nyamuneka niba ari ubwa mbere ugize hano reka nkubwire ngo kandanditse subscribe kugira ngo uba mbere mazajya badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unayisangize ku nshuti zawe. Nyemera rero nkubwire ngo niba uri ngaha mu Burundi reka ndakwifurize kugira ibihe byiza, niba uri ngaha mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga binini no mu makungu yakore mwese mbifurije kugira impagarike n'ubugingo. Kandi subscribe ubundi utanga igitekerezo kandi like ibiganiro nabisangize ku nshuti zawe. Niba utameze neza kumera kandi wihangane, uyu mwanya niba bitari ko biragenda neza, ejo ibintu birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Amwe rero mu makuru akomeje kugenda ariko aravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi aravuga yuko ku munsi w'ejo hari ku wa gatandatu hari kwigenekerezo y'10/2026 nk'uko amakuru tugera bivuga. Umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania Chief of Defense Force TPDF ni General Jacob John Mkunda yatangiye uruzinduko rukomeye cyane rw'amasaha make yagiriye ku butaka bw'u Burundi nk'uko bigaragara, aho yaje kwakirwa n'abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu akaba ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Tanzania nk'uko bigaragara, akaba yarafashe uyu mwanya cyangwa yaragiye kuri uyu mwanya muri Kamena 2022. Birumvikana ko ari umuntu umaze igihe kinini cyane ayoboye uno mwanya nk'uko amakuru tugera bivuga, nk'uko bikomeje kugenda binatangazwa, kandi n'umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu gisirikare cya Tanzania. Uyu nguyu kandi bivugwa ko yaba yarahuye n'abandi barimo umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC Lieutenant General Jules Banza Milambwe wasimbuye General Christian Chiwewe Songesa mu mpera za 2024. Uyu Chiwewe akaba yaramaze kugezwa mu ibohero cyangwa se muri gereza ya Ndoro kugira ngo bazatangire kuburanishwa ku byaha abaregwa birimo kugerageza kugira nabi Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Kongo.
ahangaha kandi by'umwihariko birumvikana neza yuko bari kumwe cyangwa se banahuye cyangwa se akaba nawe wabakiye umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi FDNB nk'uko bigaragara. Chief of Defense Staff FDNB General Prime Niyongabo ukora uyu mwanya cyangwa se uri kuri uyu mwanya kuva ku itariki 9 Ugushyingo mu mwaka wa 2012. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bamaze igihe kinini cyane kuri uyu mwanya, ni umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, hafi kurenza n'iryo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru yihuta tugera avuga yuko aba bombi bamaze amasaha agera muri 3 yose baganirira hano mu gihugu cy'u Burundi ahantu hatigeze hatangazwa. Umwe mu basirikare b'u Burundi yagize ati hari harimo kwiga ku ngingo zigiye zitandukanye nyuma y'amasezerano igihugu cya Kongo giherutse kugirana n'igihugu cya Tanzania asa nayo Kongo n'ubundi yagiranye n'u Burundi muri 2022. Aya masezerano kandi by'umwihariko ndetse n'izinama zabaye ku munsi w'ejo zashimangiraga ndetse zikanarebera hamwe rero uburyo ingabo za Tanzania zakwinjira ku butaka bwa Kongo ndetse ahakenewe umusada uremereye cyane, ndetse byemezwa neza yuko kugeza amagingo aya ngaya banize n'uburyo ibikoresho bya gisirikare bimwe na bimwe birimo by'umwihariko intwaro nyinshi Tanzania inafite zigomba gutangira kwinjira ku butaka bwa Kongo. Ahangaha kandi banarebeye hamwe uburyo impande zombi zigomba guhuriza hamwe imbaraga ndetse n'ubufatanye mu rwego rwo kugira ngo bashe gucunga umutekano w'abanyekongo. Muri iyi nama ariko ntabwo bigeze bashimangira cyangwa se ngo berekane neza nimba baje guhangana cyangwa se guhashya umutwe wa 23. Uwatanze amakuru yavugaga yuko iyi nama yibandaga kubigendanye no kurebera hamwe uburyo amahoro n'ituze n'umutekano byagaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ndetse by'umwihariko n'uburyo intambara zikomeje kugenda zifata indi ntera bishobora kuzashyira abaturage mu kaga kugeza amagingo yanga. Ariko kandi bamwe mu baturage bashimangira ko kuza kw'ingabo za Tanzania ndetse n'izindi zishobora kuza ku butaka bwa Kongo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma rero by'umwihariko umutekano urushaho kuba wamera neza cyane. Ni mu gihe umutwe wa 23 ukomeze gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko noneho nta gahunda na ntoya ufite iyo kuba wava mu bice wamaze kugenda ufata. Nk'ubu tuvugana bamwe mu bategetsi b'umutwe wa 23 ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rwose badashobora kuzava mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru atugera bivuga. Abo ku ruhande rwa 23 bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko rwose ibikomeje kugenda bigaragara n'ubundi by'umwihariko bizakomeza kugaragara ndetse no kubaho. Bavuga yuko Bwana Tshisekedi adashobora kuzongera guhonyoza ikirenge cyiwe by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa n'uyu mutwe wa 23 birimo nka za Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye cyane cyane birimo ngaha mu za Bukavu no mu bindi bisagara bimwe na bimwe nk'uko amakuru atugera bivuga. Bamwe mu bayobozi ba 23 kandi bongeye kumvikana bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko uruhande rwa leta ya Kongo rudashobora kuzongera gukandagiza ikirenge mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nyamara Bwana Tshisekedi we akomeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu kugerageza kurebera hamwe rero uburyo yagarura amahoro n'ituze ndetse n'umutekano, ndetse biboneka yuko anafitiye umujinya uremere cyane umutwe wa 23 ndetse bikaba binagaragaza binerekana neza yuko rwose nta gihindutse uyu mugabo uyoboye Kongo ashobora kongera gutangiza intambara ikomeye cyane mu buryo buremereye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Uruhande rwa 23 kandi rukomeje kugenzura ibice biremereye cyane nk'uko bikomeje kugaragara, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko uburyo M23 irimo kubaka ubuyobozi byerekana neza yuko nta gahunda ifite yo gusubira inyuma. Ibi kandi byanagaragaye muri raporo y'impuguke za ONU iherutse gushyirwa ahagaragara, ariko iyi raporo ikaba yarasohotse ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 2025, ikaba yongeye gushinza umutwe wa 23 gukomeza cyane cyane uzunganika intambara ndetse no kubangamira abaturage ndetse no gukomeza ubuyobozi mu bice bigiye bitandukanye byerekana uburyo rero ibintu bishobora gukomeza gufata indi ntera.
umutwe wa 23 kandi wongeye gukurira inzira ku murima abarota guhindura rero ubusa ibikorwa umaze gukora mu bice wabohoye, usaba abatekereza ko rero by'umwihariko ko bazabigeraho kuva mu nzozi barimo nk'uko bigaragara. Iyi ngingo ubwayo yumvikanisha uburyo bwana Tshisekedi atagifite ijambo na rimwe mu bice byamaze kugenzurwa n'umutwe wa 23, nubwo mu ngingo zimwe na zimwe by'umwihariko ziganjemwo izatanzwe na Doha muri Qatar zishimangira ndetse zikanagaragaza neza yuko impande zombi by'umwihariko zikwiriye kongera kumvikana ndetse ubuyobozi bwa Kinshasa bukongera kugaragara mu bice bigenzurwa na M23. Ibi ngibi birerekana nuko M23 byose yamaze gukurira inzira ku murima uruhande rwa leta ya Kongo nk'uko amakuru tugera bivuga, ndetse bakaba batemerewe no kuba bakongera kugera mu bice uyu mutwe ugenzura. Uyu mutwe kandi watanze ubutumwa by'umwihariko ku itariki 9 Mutarama biciye kuri perezida wawo akanaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya AFC nk'uko bigaragara. Bartara Bisimwa nk'uko bigaragara yanditse ku rubuga rwe rwa X ati abifuza kugaruka kugira ngo rero by'umwihariko bahindure ubusi bikorwa bya M23 bagomba rero gukanguka bakava mu nzozi zabo, igice cyamaze kubohorwa kiri mu mahoro burundu. Aya magambo arasa n'ayamagana cyangwa se ahereza bwana Tshisekedi gasopiremere cyane, ishimangira yuko kugeza amagingo aya ngaya adakwiriye gutekereza by'umwihariko kuba ku bice byamaze kugenzurwa cyangwa se byamaze gufatwa n'umutwe wa M23 nk'uko bigaragara. Bwana Bertrand Bisimwa kandi yanakomeje ashimangira ko umutekano n'ituze byongeye kuboneka ndetse bizarindwa kandi bikitabwaho hakoreshejwe imbaraga by'umwihariko nk'izakoreshejwe mu kubibohora nk'uko amakuru atugera bivuga. Nyamara uruhande rwa leta ya Kongo rwo rukomeje gushimangira ko rusa naho ruzongera kwinjira muri gahunda z'ibiganiro, ariko M23 yamaze kuva mu bice byose yafashe cyangwa se yamaze gusubira inyuma. Ibi ni ibyatangajwe na bwana Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bwa Kongo, mu kiganiro yerutse kugirana na radio Okapi. Ariko kandi kuri ingingo wakwibaza uti ese M23 itaramutse isubiye inyuma, uruhande rwa leta ya Kongo rwo ntirusubire mu biganiro, M23 yahomba iki? Urashobora kumbwira muri comment nawe uko mbyumva. 23 kandi yatangaje ibi ngibi nyuma y'iminsi mikeya impuguke z'umuryango w'abibumbye zishinjiye kuba iri gushyiraho ubuyobozi mu duce yigaruriye bubangikanye n'ubwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gushyiraho kandi inzego zirimo iz'ubuyobozi, gisirikare, polisi, ubutabera ndetse n'imari n'ibindi bigiye bitandukanye. Leta ya RDC kandi maze igihe isaba ko izo nzego zavaho uduce M23 igenzura tugasubira mu maboko y'ubuyobozi bwayo, ibyo uriya mutwe rero urwanya ubutegetsi bwa Kongo udakozwa. Ariko kandi kuri iyi ngingo uruhande rwa leta ya Kongo kugeza amagingo ya ngaya rukomeje gushakisha amaboko mashya ashobora kubafasha mu gukomeza iyi ntambara ndetse no kwihangana. Umuntu yakwibaza ati se iyi ntambara iherezo ryayo ni irihe? Ese izarangira ryari? Ese wowe ubona igisubizo cyabo ikihe? Ubona ari nde? Ubona M23 ikwiye gukomeza by'umwihariko kugenzura ibice byose yamaze kugenda ifata, cyangwa se leta ya Kongo ikwiriye kubisubiramo? Ushobora kudusubiza by'umwihariko unyuze muri commentaire cyangwa se muri comment. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zatangaje ko imyigaragambyo imaze ibyumweru 2 ibera muri Iran yapfiriyemo abantu bagera kuri 65, abarenga 2300 batabwa mu mvuto cyangwa se batabwa muri yombi. Mu bapfuye harimo kandi 50 by'umwihariko bigaragambyaga, 14 bashinzwe umutekano ndetse n'umusivile umwe bivugwa ko yakoreraga leta nk'uko bigaragara. Iyi myigaragambyo cyangwa se imyerekano yatangiye ku itariki ya 28 Ukuboza kwa 2025. Abaturage basobanura ko babajwe n'uburyo ibicuruzwa bikomeje rero guhenda mu gihugu cyabo, ubushomeri ndetse n'ibindi bibazo bicyugarije iki gihugu cya Iran. Iyi myigaragambyo kandi by'umwihariko yatangiriye mu murwa mukuru Tehran, imaze gukwirakwira rero by'umwihariko mu mijyi igera mu 100 yo mu ntara 31 zose zigize iki gihugu nk'uko umuryango Iran Human Rights ubyemeza nk'uko bikomeze gutangaza. Byitezwe ko kandi ku itariki ya 11 Mutarama n'uyu munsi imyigaragambyo ifata intera ndende, aho by'umwihariko hafashwe icyemezo cyo gufunga amashuri mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abanyeshuri bose muri
rusange. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Rubio yatangaje ko igihugu cye gishyigikiye abigaragambya kandi ko leta ya Iran nibibasira by'umwihariko kizajya kubatabara gikoresheje imbaraga za gisirikare. Polisi ya Iran kandi yo yatangaje ko mu bigaragambya harimo rero imitwe y'iterabwoba, abacanshuro ndetse n'abandi bafite intwaro bashaka kwica abantu, ibamenyesha ko rero itagomba kubihanganira na gatoya. Umushinjacyaha mukuru wa Iran Mohamed Muvahedi Azadi we yatangaje ko abigaragambya bagakora ibyaha bazakurikiranwa n'ubutabera kandi ko by'umwihariko bazahanwa nta mbabazi na nkeya. Bwana Azad kandi yaherukaga gutangaza ko abigaragambya bangiza umutungo w'igihugu bazakurikiranwa icyaha cyo gushoza intambara ku Mana gihanishwa igihano cy'urupfu nk'uko amakuru atugera bivuga. Mu bice bigiye bitandukanye imodoka zabujijwe guhagarara cyane cyane nko mu murwa mukuru Tehran ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Imodoka zikomeje kugenda zitwikwa n'ibintu biteye ubwoba ndetse binatangaje bikomeje kugenda bigaragara.